sama Yap jiwa ki
Pwuhng kap kay ben reson. Meragaden kuprayagan kiter sapul mar William Pekan. Kapadayang puko ligide ko kasampalagan may yang puko bukat. Sodragid megot. Iwilian kitiyo sa kargidan esansal ranggaden Kadkadaur gid sapul mar nganin kamarain nganin kawit pagkupurmen paita akaiten natural. Peniran gaden Kadkadaur sapul mar ngain sarawi pen pasana countao kau kawit gid nanu yalamamen nemensang kapon ranwat. Peniran gaden kalangan o ang partiyo sa karadahan naman. Imet pukat may partiyo sa karadahan ni Sansan nilang kapayanir o at ngol santor songgamol Jesus Christ. Amen. Kalangan from Senator Net, the one parang Net. Kailan ka kadlamonta, laban po na si Chief Clerk kung roll call. Senator Sen Abraham, Amen. Senator Kiko Abis Jr., Amen. Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Amen. Senator Tucker T. Daniel, Senator Sensor Edgar, Amen. Senator Wilfred H. Edmund, Amen. Senator Stevie K. Edwin, Amen. Senator Brian P. Esite, Senator Jack S. Harris, Senator Helgena J. Johnson, Amen. Senator Stevenson A. Joseph, Senator Alfredson Latorre, Senator Sandalina Leka, Senator Miguel Mike Loyola, Senator Casinda C. Ludwig, Amen. Senator Macari Miguel, Government Bank Clerk, Senator Erilyn S. Movic, Senator Sheldon G. Neff, Yet ngayon Senator Nelbert A. Perez, Amen. Senator Miteroy Simna, Amen. Senator Jason A. Walcher, Mr. Speaker. May Quorum, Mr. Speaker. record and reflect my Senator Movic o Senator Joseph excuse. Privilege Information Speaker. Ay kamu Nakamil ka kubura po kay Sakaratayo Mia Sansal na Senator Daniel Pakian ka kamalran. record and will reflect my Senator Daniel will excuse. Pagi tayo sa buliman ko korum agtay kaga katla motail o may kupro po yung kakulian tayo diyo ya sa buliman tayo sa karatan Pwuhng mele Pwuhng lap o kay po ni paan kupro na nilap kay po ni pon malan wow hilailan Pohnpei wow lap paan kupro ni Shoko wow ki sa buliman likan ko nanalang ko nang kaniye ko wow ki sa buliman kay tipalian momotso tiyak o government, melel waon ki national or local or state government, waon ki Kapitan Pohnpei, the Honorable Oliver, waon ki Lieutenant Governor, the Honorable Yohanis, waon ki siyong kopong lapalap, the Honorable Joseph, o yang mo siyong kopungkan, wasakset waon ki Vice Speaker Michael, Floor Leader Abraham, Honorable Senator Kadkadaur, ibinmen po na siya, waon ki lang siya moro, oloy siya, seriso, o so masakan lapalap kan koros nan chamberwood men Pohnpei koros pon kalapot pon takapaypay kan o nan way en liki kan nan way laut kan samba raket o patre ang uliya pamail kan nan uya kupur toror karya sa konowot hamona tail ban katla mo tail may kuproya po na sa mga vice speaker Kailangan ka mo ngayong speaker po yan kak state point of privilege iyo main ko nang yan kak patuan mga narepan totolan ng totokan uyalam ranwot
Ninduan mesansal nan Governor Communication number 50 sakpayo lapaniya resak selu. Makalo kita ansaw na malu o patawan way. Pwuhng yang Pahrek, the late Kimgoy Alonso, former senator nan 3rd Pohnpei Legislature, mawia aman waliapan wain kitri. Sansal nan Communication Pwuhng ni oralap pukokan mamia o iratikan pan beliau sansal nan resolution e mapan patulong ang maluot penkak pil sansal kuburan maluot ang ni liaman me langayang win Pohnpei kuburan melika kuya bukan walia panaramas o lima na tisusta uya walia pan win kiti nan 3rd Pohnpei Legislature ibatawan kami lele makamu speaker Legislature word pilpan Pahrek ay malu pilpan yang Pahrek serti tenak-nak dia 5 menit murin sa wasaran wat. Sang nakarabaw, Mr. Speaker, iwalian ti paninay, win kitri melel talaga isinan kitri. Pagi momot ka sampalwat, talang katriyang ni Ansaukis, kamalalay ti kuburatay ni moment of silence, penggak uya sabol matay bil pagpagan sawas, ang patratahan di kasampalan way, ti honorable Kimgo Alonso, magkapal salitalar. Nuwaw, Mr. Speaker. Salamat, Vice Speaker. Privilege kapadapat. Senator Ned. Privilege kapadapat. Hey, come. Ay tungol sakaran kay buni nilang ban kuburan kauno. Pahrek sapul mamo yang matungol sakaran wow mapatoyer nilang. Nan wasan wi alam ay tungol sakaran wow kan kamay. Pwuhng ke Vice Speaker, Floor Leader, Lugan lang siya, Honorable Senators kan, o Koros, Pahrek, Wialam and Ranwat. O Bilirail ko, Lugayang Rail ko, Pahrek, men kapesya kan, and nan kala, Lulkin kala, len Pesarawian Pohnpei. Privilege, kamakituo, makampakay. And Bill Enginkehlap o kananganom when kid delegation and matilinim into an Russian chairman and delegation Senator Lugan lang so kailan Pahrek kuburan kamalele the moment of silence o kuburan chairman and delegation matanayan pagi wambaran Senator Perez and Lolo. Ay tunggal iran kapadapat ano. Kalangan Vice Speaker o Michael, Senator Ned niya maulian tier katuwat o kailban imen wow niki tama sansal nituan ola kaway sa karkitar. Trail open o Senator Perez pan ulian try ti Lolo o moron mo trail katlan at moment of silence. Labinan siya yung trail niyang Pahrek panay o wow niki kapinsaletalan late Senator Kimgo Alonso. Yang bagi perusahaan kita. Dahil kabakat. Omaing samat kut sobati lapalap. Lakut sagadan masintong kit. Sagadan mangi emanaman kit. Tuwana tuya ramas. Sekabang ban kupuramu boy berusanar. Natingit katskiyang amanaman kit. Segak kelay ipalipakon. Mukono teranwat. Ang sukset sa parota mohon silang amoy. Sen Pahrek panay yo kambagaban sa bulmar li kasambalman. Natingit katin parunayer. Sa bulmar ko sanduwat soda naman git magkakarir sang. Natingit katin masin yang sa bulmar ko lalakongkan dan ko sagan kailangan na yun. O inting itir ang sa bulmar puksarawi. Masyura nagot kita ramas kak uya. Masin kak sangasang kubur mesantir. Ramas koros pan mela pan mebak amur. Ang kak tuwang kamu yung ala kawit
katik penaraj membaur sambaut. Remain samat kod labalap sebatang ini 5 menit bukan bagabagan. Segera ini ranggatan kuburai kita ramas membaurkan bacuan di pato isi suat ini ranggatan kuburai lain. When wakat harail pato isi suat orang teran betul. Bacan kuburai sila buat when kak Saramau salatek ompan kuburam. Imat main samat kod labalap yaralap pasagan makonangan sansal after the sansal sangi tungal gisal lokong itaki kuburam kalangan and kay taro sa pulman kita sa karatawat. Iwaran Jesus Christ. Amen. Karena rawatman kuwan. Kalangan and Senator Cook, dahil kakakatla mo dahil ipan po na sa floor leader, Abram. Kalangan kamamay, Mr. Speaker, patyang sakratan kaptung wawakan me pacoyer mawa o saksit wawan kan Speaker, wawan ki Vice Speaker, wawan ka melil Honorable Senator kan koros jungal wawang rail kan me patyang child nan kalari mesang ranwat ranwawan kapeng payamawang Pohnpei melil Israel kan me patyang child nan men kapesya kan. Mang Speaker nuwaw imen bacawan uyata kamaguto pagi Legislature wajan kak kapantala watawato walaltaan channel. Salamat kamaguto dalang kapantala watawatan channel karos mautung masaniyay uwang masanisyo dahil kapantala sa bulma dahil channel. Kamu floor leader. Speaker ni sangun momoci Pileu sekarang kesempatan luas pegik jalan suspend order of business o ketiang ban nambeisu o walu. San salama kamagutok jalan ketiang nambeisu o walu hanson katkilong tepatroan long resolution o kamamatan ko senet kan Senator Artui Senator kan koros sabulman ki kamamatan ko senet tepakpak may katkilong la. Masalar ay pan po na sa floor leader. Kalangan Speaker kasabali jungal sekarang wow Speaker mohon kamagutay men pagitak challenge kak waun ki paraton pilamen kasempal yai commissioner te sawan ek child kiyang ulo. Kalangan floor leader ong kamagut memiye te po na sa commissioner kalangan ko promi commissioner te sawan na pagkiyam yang kat te patrang uyak perundangan. Kamu floor leader. Speaker ay jungal sekarang misiko Pileu sekarang kesempal luas pegik challenge suspend order of business o ketia pali order of the day te nampay sakeo ye standing committee report kan. Chan salama kamagutok talang katiang pan order of the day ye standing committee report o try katir pan order of the day o pan po na sa chief clerk. Standing committee report number Pabgitway Sakriola and Risak Silu Mapit. Legislature Pin number Riapki Saktuala and Risak Riao sang Saumigam Team Resources and Development. Chan salama report ko siyang committee in R&D pagi chairman in R&D ay surupati ang trial ay pan po na sa vice chairman in R&D. Kalangan from Speaker, Muniban Patro, Patre Mountungol. Sekarang kay po ni wawlap makumtriyang gear, ongir. Melel wasalabalap kon Pohnpei sa mararamas kan. Maluwat ay wawang kang Speaker, wawang ki Vice. Law leader o Riya Honorable Senator kan Korusian. Wawang ki Rail kan mapiliyang patreng trial ng kalariran wot melel wawang ki Sao, Commissioner ng PTA. Koros mayang patreng trial ng session in Ranwood ng radio men kapese toro triga. Minwi padron mi ada o kamagit pagi
umot dan pagkata tre katarabay standing committee report number by Pwuhng sa Kriyaw line sili sa Kriyaw bagi karyaman Riyaman. San salamaw kamagutok trial katla na masa na standing committee report Pwuhng sa Kriyaw lebenari sa silu koros mautung kamagutok masa ni Pwuhng masa ni show kamagut paitarok tay kat nan masa na report. Vice Chairman Harris. kalangan speaker mo I mean ulianti chair uya patma wagestla patran try kasalada eugiyang momotwot o men Pohnpei how the ben report what chang ni karab abo ke karab wo Mr. Speaker I mean pil uya daw kamagit ay sakar misik pan puran momotla pot kagima standing committee report what kakapanda sang ran what wrong nan session regular session in May bagi karyaman Riyaman. Tay kon malma. Pwuhng sa Kriyaw lebenari sa silu ong nan regular session in May. Koros mautung kamagutok masa ni Pwuhng masa ni show kamagut paitar ok trial kapandala report Pwuhng sa Kriyaw lebenari sa silu ong nan regular session in May. Masular ay baan po na sa Chief Clerk. Standing committee report number Pwuhng sa silu line sa silu mapit ambulance services sang Enginkehlap Health. Kalangan Chief Clerk, pagkiyasan sa report what sang Committee in Health, ay baan po na sa Chairman in Health, Senator Exide. Lan man speaker muna pampacho pagkumarin clerk may reflect na roll call ay mawulian tamam Committee in Health o Record and reflect may Senator Exide yang patriyang uya ko purundan. lan man speaker muna pacho ay sa katang kay pinawa ang patyang siya magong sa nilang wang kair kalap ko operator ng chamber wang ko may Mr. Speaker yung gucci Vice Speaker Michael Rolita Pramo honorable members kang karaso karusi ang patyang chelo sawa na nung tayo kamu chelo katrapo ma standing committee report Pwuhng sa silu taping Pwuhng silu pagkaryaman San salamaw kamagutok trial and katiyanan masa na ben standing committee report Pwuhng sa silu lebenari sa silu koros mautung kamagutok masa ni Pwuhng masa ni show kamagut paitar ok tay kat nan masa na ben report. Kamu Senator Speaker Exide. report up the floor motion nyo ma toka mununi ong ambulance witness na pachotanan korong-korong karakterin mununi Wisner David tama floor motion na pitama pininiyo point yung ambulance yung hanggang pagkata kapag salat layon airport ambulance o cholel lang sa pagkayar ka rin tarakter tana so jo complain lilar at amin muni kung uyar kung prioritize ki somaw eri resto lella eri complain na lella eri ima tarakter pagmangki sa wawan pingitan rano pwede muni akong prioritize ki somaw resto lella mo ay may panino sanswat kita yung siswat ki pero pointy pachala isak pukata sang totoo ko sang arisapa mungkin ban pacho sang airport lella matalanin sang floor motion to kwacha ambulance o totoo rana ay na nagis kachala pala reported dikin sang tama sa floor motion to ka pilmia service makin pok song wogi service niya her stop at may napuki kariyang chala puki limay sa kola matalanin asabis muni chala isak eri wasama Wisner motarakta tanaban pran kachi yang muni ka sawa sa song pa prioritize somo kanten
kabin salet lama kolong ito takachilong ito ari traktor pagmangki ang peniniyop tinaputan na pan reach out rin ang peniniyop pagmangki ang apartment out o ichawen mikak siren mo pa speaker o kalangan speaker Kailangan niya naman sa lugar report. Speaker. Kamu'y Senator Net. Kalangan kay sa balay tungkol sa karan wow. May patrawan tiyang giyarang kapanagis. Pwede ay sotrawan gi sa awan na ta Commissioner and PTA pwede sokapan. Iman wow na gi sa awan na o Tanaban via Senator Kapwan Sokesh nan pinin ko Senate kay Sakeo Mr. Lewy. Kayo kapangong chairman o vice chairman and committee and Rosan Mao. Pwede report kasilil. Pwede chairman kap sort of mangi patrawan we have been tuwan director again kata-kata ngatato. Hari imam patrawan sakarata kapadapat. Kayo korong sota lukaya sota makin pukoge ambulance o metribero ira sota yang korong ira kayo magkaryaw mentar accept payment maro sota ban provide the service kasi lu Kasi kapor-pora ni Rail ko, masapil man ke tungalan ke ay molo, matan apel kanay ban uyang kapinsala talam ban peitio o ban peitait ambulance, sodra ambulance. Mapit sodra ambulance may Mr. Speaker, honorable senators ko, kay denet, totola, nan muayat, meraban arsaduya. Kami bilmen patrawan kapadrayang, Mayor fee schedule kamanaman lar o kililitier metala isak distance yang pit eri schedule traktor wadligi pwe pitolong amiayer mimiyer eri pweki korong soro unsak kong rawat may Mr. Speaker, honorable senators ko Imen patrawan wiyata kamagat en kapantala o korongorongan ko yang ismakin pokoge. Mie supervisor makasandi ang ambulance o driver o payan kakan sansa lo tete. Ong tama epolo sa ruyawi. Imen kamagatiyo mo ipagkakariyaman. Kariyaman. Speaker. Kahit Kamal ma'am. Kahit Kamal. Ciao kom kawait mabang kapantala te bang kapurpulang committee po mabang kapantala aja mo in committee strong ka katoti so karong-rong ka kuya Let
Kamagatiyo, o miya karyaman pen kamagatuan, kaburpurlang Committee in Health, report what? Point of information, Speaker. Kamu Vice Speaker. Nan komagatuan kabantala. Ama Senator Ned Kakrin State Pwuhng kita motion may tapang kilong. Mesansal ng record. Kalangan Vice, paan po na si Senator Ned. Kumaltiin na binasyo, nito na yaleti, utang ko promo yun, kaburpurlang. A motion mo yaw, kamuyaw, and kapantala. Kung kaya na alam ha, motion mo yaw. Kung kaksain sa lamawang Committee in Health. Mahal ka din ko para bang menmagel ay tungal patron Pohnpei pangkin sotitar. Kuburbur-la o kanay nay korong-korongan nay. Imay pagpag. Diyan sa lamaw kamaguto, report water ang kaburpurlang standing Committee on Health, karos mautung kamaguto, masani ay, Pwuhng, masani so, motion pwaitar o report what kaburpurlangar Committee on Health. Chief, Standing Committee report number Babki to Isak Mala and Risak Silu Mapit. Legislature Pit number Babki Risak Silu La and Risak Silu Sang Salmumi Committee in Land. report long sang Committee on Land, karitaban po na si Committee on Land, Melel Chairman Perez o Vice Chairman o Committee Member. Kamu Senator Perez. Kailangan Mr. Speaker, muna iba niyang patro o itungal ngil ba niyang limaraniyak ng Jan Paswood kayo man baruan tiyang ki itungal sa karadaan Pwuhng Waban kuburan sa Morail Court labalap. Pwede kuburan sansal rana naman trail gagyang tuwal ng siyensa pol meroson kono duran wot. Ay tuwal sa karatan waban kuburan mo Speaker, Vice Speaker, Floor Leader, Oriye, honorable members kan chorus, uralgan mebilyang getail dan wiya kuburan ran wot dan San wiya kuburwat o bil iralgan me pay yang radio o bil men kapese kan Pohnpei o bil masligin Pohnpei. Mr. Speaker man kamagit tayo kag masani Standing Committee report na bababagi tuwa sa glamaw lebanyal Risak Silu. Karyaman. Diyan sa lamaw kamagutok Thailand Katiyanan, masanaban Standing Committee report papakituwa isak limaw, laban niya Risak Silu, karos mautung kamagutok, masaniyay, Pwuhng, masaniso, kamagut po itar, o try-kat-kat nan masanaban report, o ibaan po na si Chairman and Land, Senator Perez. Kailangan Mr. Speaker, ibaan baruan pagita may ibaan oralap, iba baruan kamelo kaborbor ki report wot naman tungal ki ang sumaw when kataropo an oralap Mr. Speaker and got sansel ban kuburgan report wot prayang kabrodong ban
kubramay nan molwat kusunat yung maparoti itong Israel yung yaban by request kusunat ng bepabog research silu na binyal research silu betagbagi kamanamantan wasagis anwainu wengak aboliyang government anwainu wenapali kairtan wainu ni kamadiya paruan ang kamadawat kamati paruan uyak korong-korong dan wainu diyob sin wainu limas risak wali uregut risak silu Israel kan mohon kamati rano sensan report wat kasaleta rail tut mobil kawait nipsetik patrang report wat Israel Eupiyang kamadawat me tadawat adaptaran sugi samalan wabiluya ilagan Constitutional Convention and wainu kan kak taulang nan tawat o imesansal patrang robot wat nipsetik Israel patranger wasa toto when we study o study wat pil patrang submaterial robot wat CSP Eupiyang University in Pwuhng University of Pwuhng Israel biluya proper toto makasaleta matawat kakpuida ni kamati patrang Israel sinugdagla malawalom sansan nan kim saglan paragraph nan palikaryaw Israel patrawan pagi iraryaw masansan makayu kasambal mawakatala kamatang kusanatuat niya bansansan nan kamataw sa ibang masani may Israel bilbagi bugtaglang kusanatuat dan kak padroyang tipsokan maban parota sang nansit dan kak tatogang bolben railgan may kukusan karani wasaksit pwede ditanu namaban kak niya tep and rar sakaigan maban parota and kakawali kanim patrabon sit Yaralap Mr. Speaker ima kamadawat padoan report kiyang homotwat while gatin kat kiyang kubramain aban kakak while gatin sabon man report into an sansale Open report. Motion and close. Igor. Pohnpei Senator Net. Kalangan Speaker, itungol ire silu kayu ensansalan rakil atan wasaw karyao tagbagin kawit mepit personal o kasilu utut nangkapoy patrang delegation in utong kamapit ragayu nan palikayu paragraph nan lukaban paragraph sentence and kamsak nan paragraph wasama kedidigibon isilap and sansal nan record unsak ben dan wasaksa metuweda met don isilap sap sarawi sap lele kabung iso alang irakaryao kumail ban trek nan planet so makasilil doon ayaduan iram rakasa kasansal nan report mapit for personnel raban trek ral raban pit ni wapakaw tama personnel maso arate yakawewe when gagan sansalang kid so mado so set and wayno o game sagla utut Pwegi pilan wat kasilel o kamumatawat kasilel may menyang utungata delegation and matilne menyang utungata pwegi maban paita asanala sangong saman erere itungal sakarada orlat Kalangan Senator Net, mag-probe po na si Senator Atwin.
Kailangan speaker ay tunggal wawan kan kami. Prize floor member kan. Dahil kan may ang patang trial may isang ranat ng chamber word from us. Mr. Chairman, mo inasansal may patang committee o ang project word so try yura mo yan sumi patron sa ino ni Katorobotil mo inasansal mo may LD1 masansal sin ugutagalan designate to dedicate o irawat biyagis mukasampal kay wagi moinan Senator Atun komkak sawaj akis apeta tot ma maikan te maikan akis pugi balilaut ki chure Pwuhng tame mamasani Dekalan pura speaker moin sansal mo mautan supplementary audio system dan chamber wat mabilkin sotonok sansal mo aptami min patrawan Mr. Speaker moin language menta dedicate versus designate moin sansal mo nana pen the standard language magdagan tatong guwasat ye designation maganda tok niyan sa magday dedicate megot ong wasagis wagi rawat uya irakop ay tungkol sa karmisik pang puran ay tungkol chairman kay di tuwan uwang up mo imen lang ya significance in level battery wagi ete udan bukutla intent in ta magday song-songan uya wagi itami patawan magday kan uya designate wasa o mo itayang tatong kanan uyaw mamiya karap eu mesansal me banale ta dedication yo ba uyaw mo inetin ay patawan lepin patronan nan komumatan pil koros magday kan apali o esansal mo nan report wat choto wasa kis me bil mo in patawan dedication dahil patawan magday pan designate wasat Ori, may nabahan situ ya tame awat api patawan kasampal ke bagi, we ben tatok o language magdagan tatong kuwasat, wana ben tatok ong songon we ben tatok what, mo designation ma we standard. Ori ita be men kasaleta, kalangan Speaker. Kalangan kamera Senator Atun Mama Senlang Bill. Tega katris reuni ansul masana penpil. Amiete masana pen report. Masula raiban pona sa kamugit mamie. Thailand ruting ti masana pen report. Korus meutung kamugito masani ei. Pwuhng masani so kamugit poita rok time tingtier masana pen report. Korus meutung report number pap kutu isak limau le penyari isak silu masani ei. Pwuhng masani so motion poita rok trial supplement kita report pap ketua isak limau kebenaran isak sidu ranwat sang committee sharp chief Standing committee report number pap ketua isak wanolain isak silu mepet legislature bill number pap kiri isak payolain isak silu sangke salmugim tinsap jangan mau monte ban pona sa chairman sharp Senator Perez Kalangan Mr. Speaker, iman padron bagi itong sekretarian wow and gawan magak mamaur and gubramoy chorus niralap iban badon walyanti sebelum kami dian sa bagi committee members and gak sawasi niralap Mr. Speaker iban badon ngada kamagit dahil ngaden de badon masani de badon standing committee report number 5 gitu isa wono level yang riset silu. Amen. Chancalang mau pek memiyak Thailand kerjaan masa nampak standing committee report number bab ketua isak kono le penyari isak silu sabulman kita kalau semua utung kamu kita masa ni Pwuhng masa ni so
kamagut pa ita rok try kat nan maso na po iban pleo po na sa chairman and SAP Senator Perez. Kalangan Mr. Speaker. Enginkehlap ebulben wasaksit duwana pilpato dito sang option kabina by request pwede ngabani barawan list pawa dahil gat nan raya nan show yung magdahil apalita moratorium yung me pansola mene nan sumpung November parwat nan moratorium mot exception to yaw me patulale ye ma kamutan pagbagiyo mepit masana roar apa reporter committee banda kapoltanan legislature wood ma so abangya kamata kapiu aba banya kamau ben way bakon aban wait to we ben fire request ri pilwat me robot wat song robot ki baru itu fire request puegi bit kamau ben way bakon Enginkehlap Mr. Speaker sebelum committee and SAP pilbaroyangan dan korong-korong ni mas risa gwalo yob sinwainu wale tu utut and the dogot and gak paita the dogot repit kamaulan tawin way pa ko niyo may parolong ni sarawian the 10 pas sarawian salatak dan wainu o maganapali Israel aramasakan bagian padosang ni sampai ong ni sapalap dan korong-korong wat sansal Israel kan may patuan patrayang korong-korong wat Israel koros pilkasaleta aray tungalutut puegi wasakan memia ansawat kan wainu aramasakan nilaman wasapukat solar mo ito yang aramasin totong ki wap memia and so it. Dan robot bisansan me option sharp Israel option sharp o Israel tintontogan EPA kan yang o ninduan tamasansan ng robot wood paligoros eupane o apali ananwat Nama sudah patang dan robot wot sang ni paduan robotan suat men paduan pergi yang ai tuan kamitian kak sawas Enginkehlap Mr. Speaker kamiti paduan pergi kat and sabulman kita robot tuan ain tengtar Kalangan kawewe Senator Perez memiyata masa na pen report Speaker kami Vice Speaker kalangan Speaker ay tungal sa karanwawan patang sapal mamui patroyer pitay tuwan nilang protonan malwet wan kan kamoy floor honorable senators koros pil kasamo sawano kanakinan ulreman pil kata-kata kawewen palian buktaklakanan kan I tungalin ka kapingang na report wot wagi kami lalam report wot paisang Nepuluan kupuran wasal balap sangro pueki kamapan way o sapalim aram sakanan way ibilman aledita mo kawait sang kamadita delegation pueki wasataigan mamanuyala wa private are kiyang kapal makumakitin railton sampai ko mawasawat panim sagla Yay wasawat maban sa wasasarin school kan mabam kin patulong ang salatak school nan running school kan koros pueki tawat akaran ini school mo imanan kak sansal pue yay activity ma uyauran koros mo ketini tanlong o itane sarikan imanale itu kawit sang ren delegation ni nuta pencerman nan saurin mayay Kalangan Vice Speaker kalalabak mau yumo konengan pasapang iban po na sa chairman the delegation in Senator Kalangan ibang patuan rapiata muna ibang patola
ane tungol Jakarta tungol Jakarta wawan Pahrek sabun mamun beda tuang so bedigo o jongwen Pohnpei unsat ai nan parawat ai tungol wawan ki vice floor o senator korresme yangkat masakit yei ko santi me sangoro pangogi kadun pangogi me wasak so banyak ya en beda venturing school ko korus ya tentang kubur ke yang tetangki ai met me patung kamelem yei kupurom langan Senator Edgar, miyata masan report. Motion and close. Masulara ipan po na siya kamagit mamiyak trial and rutung tu masan report pap kutuwa siya kwano labaniya riyasak silu koros me utung kamagito masani yay Pwuhng masani show kamagit paitar trial rutung tiyer masan report koros me utung trial and sabulman kita report pap kutuwa siya kwano labaniya riyasak silu masani yay Pwuhng masani show kamagit paitar ok trial sabulman kita report pap kutuwa siya Wano lebaniya riyasak silu sang kamitian siya pranur. Chief. Standing committee report number babki to Isakisula and riyasak silu mapit recommended legislature bill number Ebgiwali Sakmaula and riyasakew Senator Salmi Gumtin Saab. The bill meant po na siya Chairman and Saab, Senator Perez. Mr. Speaker, dan paruan kita kamagit dan pagkatao masani standing committee report number pap itu isak issue labaniya riyasak silu sabulman kita. Amen. Essential kamagit mamiyak trial and katiyanan masan na report pap kutu isak silu, tu isak issue labaniya riyasak silu sabulman kita. Koros mautung kamagito masani ay Pwuhng masani show kamagit paitar ok try kat nan masan na report. Iban po na sa Chairman and Saab, Senator Perez. Kalangan, Mr. Speaker, iban barawan sabiyata, barawan pinbago ucut sang Joint Committee. Robot pap gitu isu isu, kaprotonan malwat. Kamadang kusunat nampe obu wali seglemau lebihnya riisa keu me robot tonger nan malwat ansu bisa malar o malwat sabulman kita robot o kaburatong kamitin sab enga keuang kamban opsi sab porun kak cek irakan nauya pay kasal nan designation word nirolap Speaker, kami baruan ewangar kami sab, Israel ilagi kami sab, usin sab berangkat patrola, otek kami sensan dan robot o apalito, sensan dan sabmarai robot padigariau dan paragraf kesilu, me usin sab baruan taula, o kiben Israel kan me poni riang wasakset me kamadang kusunat Ebgiwali Sakmaula lebihnya riyasakew song-songan kag kamanata. Israel aramas bukat ni Israel baruan cek as-built map me parunan report mengenai sabulman kita. Israel seru uang kamatawat dan kag kamana-mana. Bagi as-built memia sudah tahu ilah kusunat me sansan dan submaterial code. Ria Mr. Speaker, iman paruan uyada kamu Wedi sansan dan robot paragraf silu may paruan me kamiti paruan ada tisang sudah touch robot wood o as-built me iparuan ta lebih sudah baca yang robot wood sang ni main staff kan karwaru iman paruan pagita mengatakan kabuan dala ni mun kalandaran ranwat
Pengak watawan pagita staff kan rangkak provide silgo opsin sahab kataruto committee o kabatayang as-built map. Hotel Goros and Kak Masani Monetary Ban Masan reports. Pagita Koreaman. Chancellor mau kamagut me mia Koreaman pen kamaguto. Pagi ya Chancellor information me chairman saksakar kita ka wasut yang padang report ay me pagi kian kak kapandalan imun kalender ranwat. Koros me utum kamaguto masani ay Pwuhng masani so kamagut paitar o report na mepap kutu isa kisu laban ya riyasak silu kapandalar ong imun kalender ranwat. Speaker, point of privilege. Senator Artui. Ay kailangan ng kompromi, Mr. Speaker. Muna ikan state ay point of privilege ay min patiyang sa pulmomi sa karatang kay ko ni wow matiyang anin lang melel wang nung komi vice floor o yung ay honorable members karos o karos na yung paybe yung jail nan uya ko buruwat. Mr. Speaker, may kayo imin patiyang senador net to na siya emen ulan way may tendiluwi na bil wiya buko lap nan utulan basan kan amabil patiyang mo Mr. Speaker bil ulan way men ye honorable Teresa Maraj mo wiya speaker ng council and wayne so guys dahil kachkiyang rail mas yo lapanan na bala Kailangan ko promi Senator Artui yung point of privilege me Chancellor kailangan ko promi Mr. Amarait wag yang kat nan wiya ko puron ranwat. May other point of privilege Mashallah Raiban po na Chief Clerk. Standing committee report number babki to is actual line reason silu mapit legislature bill number Pwuhng line reason sang salmi committee judiciary and governmental operations. Chancellor mo report siyang committee in chayan ko karataban po na sa chairman in chayan ko. Senator Atun. Speaker, rewak nga kumal naman. Senator Atun. Kumal mas. Dahil kumal ma Lebananso. Dahil kumal. Speaker, beliau kaprayang ay tungkol sa karataan wow. O John, nuwa uliantik sa bulungi kamtiin chayan ko John uyata kamagatiyo mo din legislature watan kataropa standing committee report tap kituway sa tuwaw dan yari sa silu sa bulmandi. Chancellor mau kamagatok trial katiyan an masin standing committee report pap kituway sa tuwaw laban yari sa silu siyang committee in chayan ko sa bulman kita. Koros maujung kamagatok masa ni Pwuhng masa ni so kamagat po itarok try kat nan masa na report o ibaan po na sa Senator Atun. Kailangan Mr. Speaker, kamuntahan the standing committee report what masong-songan report kilong tonan legislature what kamuntahan question net LB number 106-20 sansal me kiluwat mayang introduce long nan legislature what nan trepin administration what pwagi opukote ikan na
committee pabatau apalian so trouble. Mr. Speaker, in essence, labin amendment mamia on question networks pesungsongan basically kapatrayang dan we have been question network alien human trafficking. Asan salpan supplementary question net answered on human trafficking wasam esair Israel minor kan. Atama kangutang question network pansongan apali apan sair Israel taramasakan litol meleler sompar nakoyak me pan pitta we have been to talk what ai question network me pan songan apali armasmen me pan tip kita irayakan mesansal ng question network. Kailangan Mr. Chair, Speaker. Kailangan kawawa miyadre masinapan report. Motion close. Masalar ay ban po na siya kamagat mamiyak tayo ng rutungiti masinapan report. Koros mautung kamagato masaniyay Pwuhng masanisyo kamagat paidar. Koros mautung tayo ng sabulman kita report papkutuwa isak tuwa laban yari isak silu masaniyay Pwuhng masanisyo kamagat paidar oran wat tayo sabulman kita report papkutuwa isak tuwa laban yari isak silu. Standing committee report number Mabgi line risak silu mapit Legislature bill number FQ walisak pipeline risak eo Senator Salmugamtin Judiciary and Governmental Operations. Sound mo monti ban po na sa Chairman and JNCO, Senator Edwin. Kailangan Mr. Speaker. Isongan mo motor ni wow implement patuan mulyanti sa Kamtin JNCO tuan long kamagatyo umot watan ka track o supplement kita standing committee report Dimapki Lebanon Risak Silu. Saan sa lamaw kamaguto karos mautung talan katiyon ang masinapan report number Dimapki Lebanon Risak Silu o sa bulman kita pasa niyay Pwuhng masanisyo kamagut pa itarok tayo katkat na masinapan report. Kamuy, Senator Edwin. Kaya kailangan Mr. Speaker, report 1 masong tanlong ito ang nanmulwat. Kamutaan ko sa net LB number 184-21. Kamutaan ko sa network yung mesong sangan uya dan kak penalize melel Israel kan makin uya false information ta katarlong ang 911 call kilong emergency meokot masyuta mele when essential ang public safety irawat uya kapaliw ansukan me polis kan pan koneng ran sair call me utan miya katape emergency me utan melel kan miya Israel kan me bilkin call kilong songan prank call the we have been call kay me pilkawa gilar ansun supplementary public safety officer kan niyan sumarapan respond ong incident pukaw ap katirakta me ira pukaw sa tamele. Pero komutang ko sa network me songsongan napali we have been Israel ko me bangkin pen piltore tisang aramas tamamalgi we have been call kilong emergency po ki emergency ya napali emergency kay ti me wat me sa tamele te aramas yang we have men matong apen aramasen tanga wasama miya kapal sota me ko reimet me question what songsongan napali kala Mr. Speaker. Kailangan miya damasan na report. Motion close. Masalar ay pampo na sa kamagutin rutsang timasan na karos mautung kamaguto masani ay Pwuhng masanisyo kamagut po itar karos mautung tayo sa bulman kita standing committee report number 50 labaniyari ay saksilu masani ay Pwuhng masanisyo kamagut po itar o tayo sa bulman kita report 50 labaniyari ay sakyo sa committee and chain ko. Chief. Legislature standing committee report number 50 line risaksilu mapit Legislature bill number 50 sector line risaksilu sang committee finance.
And bonus Vice Chairman Finance, Senator Artui. Kailangan ng promo Mr. Speaker, isa karatan, isa pal sa karatan wow kay Bani na Chiang Air. Mr. Speaker, imin patuan bata Kamdian Finance o sa kare maluwat ang kakataropo masani standing committee report nampe lumabugi line raise silu sa bulmantita. Agreement. Chancellor Mao Kamaguto, Thailand Katian and Masanaban, standing up to report the Mapkio, Lebanese Silu, or Sabulman Gita. Koros Magutung Kamaguto, Masani Pwuhng, Masani Show, Kamagut Paitar of Kadkadaur and Masanaban report. Ban Bonus Bill Senator Artui. Kailangan ng promo Mr. Speaker, ikan chatiyata, ikan mailalam, Committee on Finance, at yang sawas wasakan me, iso Japan Delhi. Mr. Speaker, standing committee report number Lumabugi line raise silu yay made itan long ito kamutang ko sunod ng Pahrek tuaw line raise silu med mamasan lang pagbagyo me sang option ka na med the executive me pan treasury irailakan me apapalimoni we have been kachanga money the accountability in money Imaw dani non den piluat me mamasan lang pagpagriyaw pagpago wantala nen walukit puen kakapali consultant man magan abapali sa bulmachil system sansal me consultant manage magan wiya maintain sa bulmachil software the machine apali system magtagon wiya tatong ranwat system masansal pan treasury apali kapacapan na ran government silu eri sansal limanat kun patpatol guyo pwede profit patpatol guyo so what pwede we have been kamagatpan machine ka ni option treasury option kabinar pa magutila PDA ay makareta anana pen liyan and lalato Pohnpei o i makareta one monio mangka kapali ko songkaros mabit airfare songkaros mabit accommodation amabil pacho yang match bil kalautlan yon ong option treasury meban patpatani wan chalaria kit kalaut la Mr. Speaker when sansal me usually manage magun uya apa-apali sa bulmachil software the system magun tatok irailakan jon tatokan treasury melel director bil justify me sojo wasara kak tiarata maintain the wasakan magbangka kapali sa bulmachil system lugun li manage aimat ni oralap Mr. Speaker. Kailangan Senator Artui o kawapan report. Kamu Senator Carl. Kailangan may speaker nanmasan pa. Hey. Amo na iban patroy tunggal sa karatan kay Bani kapingo wawan patian sa pulmo patroy nilang. Nan mo le tunggal wala pang ko promo wang ko floor leader Honorable Senator Kadkadaur. Ilkasa mo ko wawat Israel ko may patiang tenan kalerumela lol kasambal silman kamsura ng PTA kanaginan the Mr. Tanti Louis o acting speaker the vice speaker and Sugues municipal government pwede may kap yu magdekat kadlala na may sinin tatangan ng kakpetag jay muhangi padoan yawasara mas menpadpadi o etungal bukata tongkan ay manaleta ka wait sang vice chairman in finance 5 minute yate agin padpado ya o yawasapan pado sang ya pado te Pohnpei o mabang kuusan Pohnpei yaban wan warene pan padpado Pohnpei kailangan may speaker kailangan Mr. Speaker Pwuhng
Kami, Sapang Senator Artui. Senator Carr, sansal me li minute lian waiman sang nan wain Amerika jungalat Chinese Baydon imagun apa li sabun macai system me kecai ruya tong sansal me niagun lelato sahabat sansal me Pwuhng kabinagun kasane itu wasayu me kun sandia o poi paco sangat janan tama kon mesansal nang kontrak. Kalangan Senator Artui. Kalangan may speaker Na, kamu Senator Carr. kuburay ay tungal sa karmisik Pwuhng karwaron pacoa kalangan Pwuhng aso mau. I kasambal ki irawat Pwuhng kecil tak jodoh kawin makan pada dong kecil ma boleh pen money kan point sudah poin tak ada we pen tak kenapa lah kan pada one system ada mau pemiaya dan isma buka ke sistem ma pagpangkan da kawin din tatangkan magsang legislature orang eksekutif pangkencang ng sistema ikapang kita may Pwuhng sansaler isma wawali sistem mo to iman nuwaw kararak akses ang limanat nintuan po ko tato kasambal waten bilikak miya ang chairman in finance the committee in finance nanasyo karos open and tato ang mabit system sabul matay lan bilikak PPyan sabul matay muangi wiya tato ang bilikak PPyan executive kalangan man speaker. Kalangan Senator Carr. Miyata masasabi report. Kamu Senator Artui. Speaker, in Pahrek, tungal acting chairman. Mo ina essential mo me ansawat supplementary finance office pan transition sang nan main building o patrotilang nan former PTA office. May nong tipsukan mamia ong the current software essential mo ong bumotwat me limanat me ito kalab me bilya sa apal ni kawawa mamia ime bil design ita program kita ito tong kiyang ansawat imen patawan me melal beta club mia ma show mia amen trial the trial supplementary ramaskan me pangkakan Pukoki on our side while she patpatota luki. Retami sansalang committee me dan Department of Finance bilang suwat supplementary IT me mia bil solar katang rail o solar magakawit kan rail the mia kaken kawit Pohnpei IT dan department ma mia anana pen shawas ali meno an kakawit sang maslikin Pohnpei o kawit longot and bilsan salma me in terms of software magtry to tongki main karanyanga try pa mo in transition out of this software mia ko matayo sansal Thailand songon state tayo o yang aki national government Thailand koros patrapan eu system puyan ka kapali o supplementary financial kakkan even patrawan me ong 5 minutes main Sarum me puko and kakalele to sabat ro track system mamiyan suwat ro update tama ko nangan update main mamia man magakotowiya main sotra man likin liat ko ki ime develop program nagray to tong ki an sot kalangan Mr. Speaker Kalangan masulara ban po na sa kamagut mamiyag Thailand ruting timasa na ban report koros mo utung kamagutot masani ay Pwuhng masani so kamagut po itarok Thailand ruting tier masani ban report koros mo utung Thailand sa bulman kita report ng belimab kiyew na biniyari ay saksilu masani ay Pwuhng masani so Ocean Paita Roranwat sa bulman kita report limab kiyew na biniyari ay saksilu siyang Committee on Finance. Kamu Chief
Standing Committee Report number Mepkiria line Resaksilu Mepit Legislature pin number FQ186 line Resakeo Sang Salmi Committee Judiciary and Governmental Operations. Men Bonus Chairman in Enginkehlap, Senator Edwin. Mr. Speaker, Nawa, Implement Patron, Yata Kamokadio, Modern Legislature, what on Kadkadaur Standing Committee Report, Lemep Kuriao, the Pnial Resaksilu or Supplement Kita. Chan Salama Kamokato, Alan Katian and Masan Standing Committee Report, number Lemep Kuriao, Lepnia Resaksilu or Supplement Kita. Korosmo Tung Kamokato, Masani Pwuhng, Masani So, Kamokat Paita, Masanape, Senator Edwin. Mr. Speaker, Gomutang Question Network, Standing Committee Report, what Tanlongatong and Molwat Standing Committee LB number 167-21. And Sensal Mom, Kamumtang Question Network, Itame Songsangan Wia and Tor Awan Netkila Sakawon White. When Tamasan Salan Showat Awakan Patuan Mia Sang Lokwalu Namensang Lelang Lokaisak Nibu Tenisud. Are Kamutang Kosanot what Ritame Song Uya and Tor Sang Lokwalu Namesango or Patulang Lokaisak Rio. Are Nan our Rio me Komokito when Komokit Sang Lokwalu. Kolang Klokaisak o Sang Klokaisak Nisautuko Kolang Klokaisak Riau. Mr. Speaker, moin ensansal ni korong-korongkan mamia moin testimoni masansal moin utang kosonti makin mia mas Sang Klokaisak lel Klokaisak Riau. Taro ko to le lan so yo mamia men uyang buan songon dan pokoto taimo Sang Klokaisak Riau, Pokotong Klokaisak, Apnia Water, Bill Kamatanga, time in that is a one way. Moin Nan Korong Tam Essential, Moin Shutramautan, Pwuhng Tam Essential. Moin Ong Komutawat, Moin Evan Borotong, and Manamanic Trail, Tam Grebe, Makonang, and Wiawan. Women Patoan Kamelele, Kayu. Main natin sa kong way clock wali unimensang may bil no pilagi sa matangala ka Thailand may tara masan papain sa kong way mela during weekdays clock wali unimensang iyan so masarigan ba magmukitin ko la school ka Thailand may tar may magatrail po ko la clock ay isa ka pe irail kan may paambil menaleta menkasali al bukat and then opil matam. Ani ansugan me pokolang Klokaisak Riau mo ini ira me ba mo in purotong men retay me kay me irawat ako na ang suap ibatawan kamelele me pokola time lel Klokaisak Riau mau sang ada inapuiti Klokaisak ramasa berperapi aray natin sa kaulel Klokaisak Riau mo in irawo Main konang Thailand Puramau ma konang Thailand uyaban kita kelang kosan network time kau ma Thailand pang kolokol Klokaisak ka Thailand wo ke men netin sa gon wai sipelala time bilkan uyaw mindara ma Klokaisak are Imen songan report ke Mr. Speaker kalang from Alangan Chairman Enginkehlap og report me mier mier Masanapen report. Kamu ikbaran pengin masan bahika. Amone ban Bonus magprema Bonus Senator R2. Kailangan kaysa kalay sa karataan wow. Mr. Speaker, Imen Kapware ay Chairman KAPWARESOU. Dependong eman member rangkak view kamu modang ko senat memia hari iminan sansal nang korong-korongo yang baca yang ibil
mo penay few years pay kasal kay tamam ya imagareta magmay masaninan signature members ka i sign with reservation pwede i tami matmatawa mo inikak sa punga dami matmatawa mo yaban klokay sa kriyaw ong ye ong social impact melel kanti kchail melel mapulopul ika melel me social impact klokay sa kriyaw ko la abam niya kchail uwo me casual din kapalakan magun para daong sa kanuway egun chepsang klok nipongo malaulaw case magun para taniran case in accident koros kun uyaw lu katompong song klok eu kola pildale sa kriawari ika melele ma bangka ka jam miya impact kong melel sa pulma chay mo pulopul kan pwede klok sa kriaw arbam pacuan ya sa kawanuay ay ime min kasaleta imasak ay mabil kapacayang mo makompaniyo kun momon black market ki sakaw ay arbam bil karay reala sang kulagay sa kriyaw raga karay reala kulak siluat moganen most likely udan tamya kabal bang parata ay imin sakar kita imin sakar musik ang guburan German imo man a few ong kosenet kalangan Senator Artui Masalara iban po na siya motion and return to Masan Ben report koros mo utung kamaguto masani ay Pwuhng masani so kamagut po ita rok tayo return tier Masan Ben report koros mo utung tayo sa bulman kita report limap kuryaw lepeniyal riyay seksidu masani ay Pwuhng masani so kamagut po ita rok tayo sa bulman kita report limap kuryaw lepeniyal riyay seksidu Standing committee report number 5 line research silu mepet legislature pin number 5 kisilisak line research silu sang salumi kamting koras kan po na si Senator Artui galangan ng gupromi Mr. Speaker imen pacuan pata sa bulong kamting koras o tok pan guburan malwatch and gak kataropwe masani standing committee report number 5 silu line research silu sa bulman kita Saan siya lang mga kamagutok tayo dan katiyan na Masan Ben report 5 silu lepeniyal riyay silu sa bulman kita koros mo utung kamagutok masani ay Pwuhng masani so kamagut po ita rok tayo katkat na Masan Ben report o iman pileo po na si Senator Artui Karangan Mr. Speaker standing committee report number 5 silu lepeniyal research silu imay itan lang kamutang ko sa number Pahrek silisak lepeniyar research silu Speaker iminan sansal me report what chapta ayo apo yagi uyapan perrakuan report socha nei o socha non sansal o mapit Committee on Finance ima kareta ranot ime sansal nan report melel LB number Pahrek silisak line research silu epit pagpagun senjio me pagpag to sango sa opsung kabina pagchailan ka kapali Israel o loko me so sa chail kau ukutaklakan ang pasan ng nabasam sansal me irakasang paliumat me evasam so bayan sa wat area sansal me chala limanan yu me sansal o kalaut kilabil limanan imaw yata lop puen ka kuya che ni rai loko o loko me an so wat wiya educational program ong kutaglam pasan ka puen ka lelwa sa karos aral tipso merabanta tawang yan kak pil lichar po main Pohnpei karos sang Pohnpei lella masligi o lella na namarka rangkak an ki mangi tapacuan kesumpal o wiya pen ukutaglap kat
Aimat me imin ulianti kamtin koros o sakar kita. Walangan. Pachilara iban pona se kamagat kitayan rutung timasa na ben report koros me utung kamagato masani Pwuhng masani so kamagat paita rok tay tengetian masana ben report koros me utung tayan sabulman kita report lebe kisilu lebe nyari isak silu masani Pwuhng masani so kamagat paita rok tay tengetian o sabulman kita report number 5 kisilu lebe nyari isak silu sang komitian koros. Ya, Chief. Standing Committee Report number Babki 262 line Resak Silu Makapansala. Minuteo. Senator Pahrek. Mr. Speaker, mawa imen perwan pagi tay labu-labu kema robot kan magcay kamana na ranwan aban ka. Mr. Speaker, ay tol wow imen perwan kaping ki ia pendatok misanjal ranwat hingga managis perwan pagi tak trail kak komoltisanan nasin ben report ben bepap gitu seksu lebenal research silu pagi karap sansal ban kuburkan ansawat kak ben report a bit attachment game chote pateng Ima karata imen perwan Pwuhng yata kamagit. Sehingga Pwuhng bokata standing committee report na paisak tapo kito sa isu level na research silu Pwuhng masani karyaman. Karyaman. Pagkataro karyaman tayo katiyanan masana ben standing committee report papo kito isak silu tuwa isak isu level na research silu o sabulman kita. Koros mo utung kamagito masani Pwuhng masani so kamagot paita rok tayo katkat nan masana be o iban Bonus Chairman in Shop, Senator Pahrek. Kailangan, Mr. Speaker, imen baron pagi ma-relgak kita o sabulman ki as-built map me after na napasin ban kuburkan maban sawase ay tongal kawewe wong paragraph nambasilu dan paligariyaw. Mr. Speaker, angkak sansal me paragraph bot pada patulang ilak me padoyang kamting sap o Department of Land. Sansal me niarail padowan uyat togot palikorus. Irail opsin sap irail kan me sapasap at chaisanang wasaksit magtrail ban kamana district kamana Yei walaman maran ki temuti tinoti atongal serikan memeur Israel patang
agriculture. Men Peter a chairman in land. Lisa, kasi 50 years lease. Mo kamong mata 50-year lease na Pwuhng. Chairman. Speaker Michael. Kadkadaur report. Men kalpak cuma sumber lemaisak Lisa. Pai wawagil kam sumber lemaisak development lease ja. Ama Lisa. Unang page riyaw. Na kamsawa sama muli ban po na sa motion. Kamu Senator Pahrek. Tinanan page riyaw and report. May patungan term and lease. Page riyaw. Yan yung paragraph mo, Senator Aksay. Line riyasak. Non-bill. Speaker, bill में Dahil abaliya naman report. abolish na report. Aksay. Bangkitlanan pilay ban kawawa. Kailangan siyang niwawa panak dahil katla mo dahil o ibang po na siya kamagit mamiyak dahil ang ruting ti masa na ben report. Karos mautong kamagito masa ni uang masa ni show kamagit paita dahil ruting tiyer masa na ben report. Karos mautong dahil sa balaman kita report pap ketua isak issue laban niya isak sidu siyang committee shop masa ni uang masa ni show kamagit paita rok dahil ruting tiyer o sa balaman kita report number 2 puki. Tepap ketua isak isu laban niya isak sidu siyang committee shop. Chief. Salam, Mr. Speaker. Asila, raiban po na sa floor leader. Kailangan speaker chungwal sikaran wow sabat pamkupura. Imen patungan ngata ka magut speaker o pagino wow jalan kak suspend order of business o ketu pacuti apali ng paysak payo may pil calendar pagkaryaman. Ang pagtaro karyaman tayo katiyang ng basic payo, yay pil calendar, koros mautong kamagito, masa ni yay, uwang masa ni so, kamagot pa itarok tayo katkatyer, bon ng basic payo, yay pil calendar, o ipan po na siya, Chief Clerk. Legislature Bill number Babki Silu Line Silu, a bill for an act providing for the Pohnpei Budget Transmission Act for fiscal year 2024 and for other purposes, only Karyawakim sa Klamatawat. Figure pan po na si Vice Chairman and Committee and Chorus, Senator Pwuhng. Speaker Chair, Maltimas. Kahit kumaltimala pinansyo. O ipan pileo po na si Vice Chairman and Committee and Chorus, Senator Pwuhng. Kailangan ng kompromis, Mr. Speaker. Mr. Speaker, imen patuan ulianti sa ulung committee and chorus.
o sekarang maluat engkau kata roboh masani kemudian kosenet nembe LP pabu riesek silu lain riesek silu o sabulman kita ni kayon watawat ni au kutaglar Speaker. Speaker. Speaker, main Pwuhng piluat kay TLT LB number 433-23 Talanggak sabulman kita. Try Komalma. Wasan salada, wasan suku-suku wangi wendi okolo wetebwe. Joyaile no teke kasele, wasan salada. Valer Oipan Ponase, Vice Chairman and Committee and Chorus, Senator. Speaker, point of information, Speaker. Na, why kupure Ponase ma Vice Speaker. Trail murkamal ma watawat magtrail ni mitra ni number. Circular gangak truck man number quorum ni mitra. Nak try Komal ma, pag tanak try sila sa bulman ko quorum. Trail Chapaler, o trail Chapaler nga Uyakupur, Oipan Ponase, Vice Chairman and Committee and Chorus, Senator R2. Kailangan Mr. Speaker ibang batuan purem pa kamdian chorus o sekarang maluat engkak masani kota ropoe kemudian kosunet nembe LP pabu riesek silu lain riesek silu o kamanala ni karyawan watawat o kaimsaglan watawat. Karyaman. Pagpagtalo karyaman tayo ang katiyanan, maasan na pen kamutang kusunod pa kisrisak silu, laban niya risak silu, o kamanana ni karyaw, o kaimsaglan matawat. Karos mautong kamaguto, maasan ni Pwuhng, maasan ni show, kamagut pa itar, o tayo katkat nan, maasan na pen kamutang kusunod. Kami, Senator R2. Anong kompromi, Mr. Speaker? Kamamutan ko sunod nembe LP pabu ko riesek silu lain riesek silu yay mapit PTA sebelum macam PTA makung kau na pata po engkak wiat tepson tato o ngacay pang kau na beong national government po engkak transmit o jemko irailakan makin review moni sektor keran kan makin pacoto red child boleh napali kembal lautakan mesansan ai match ni oralap Bachelor, maasan na pen report, ay pampo na sa kamagut, kaya ang rutung ito maasan na pen. Karos mautong kamaguto, maasan ni Pwuhng, maasan ni show, kamagut po itar, o tayo rutung ito maasan na pen. Karos mautong, pwagi, karyaw kay misaklan watawat ak tayo paano choose ni roll call. Pwede tayo rutung tiyer maasan na ben kamutang ko sanda tayo paano na sa chief clerk o choose ni roll call. Senator Abraham. Hey. Senator Abis. Senator Artui. hey Senator Carl. MI Senator Edgar. Hey. Senator Edmund.
Senator Edwin, Hey. Senator Edside, Amen. Senator Harris, Hey. Senator Johnson, Amen. Senator Latorre, Hey. Senator Leka, Senator Ludwig, Senator Miguel, Senator Ned, Siyang. Senator Perez, Amen. Senator Simna, Amen. Mr. Speaker. Ay Enchan salayang wi pakon me sabul matay tatak da usu song kamutan ko sunet pap kisri sak silu le benyari sak silu usus sak walu o koros tumata kamutan ko sunet rangut kay kamanala kamutan ko sunet pap kisri sak silu le benyari sak silu. Speaker. Point of privilege, Speaker. Kamu pa speaker. Kalangan ang sumawat iman pagi mamot kasampal dan ka kasamo amanol kasampal Mr. Simon Mayay P.A. Ulapolaban Joseph Simon. Mr. Speaker. Kalangan Vice Speaker. Speaker. Point of privilege. Kalangan Vice Speaker Royman kaping kiyang Vice Speaker ko na sa mamiya o kaping kiyang Israel ko mayang padyang trial na wi perdaan uci. Helen Mr. Simon. Speaker. Kami Vice Senator. Speaker ni wawi men wiyada kamu kit talengkak suspend order o kat tilang pil kamutan pil tap kisili sak leben yal royek silu. Kariyaman. Saan salamaw kamu kito Thailand suspend order o katiyang o masani kamumatan kusunet silupuki tepap kisilisak lebniya royek silu. Harus mautung kamu kito masani ay Pwuhng masani show kamu kit paitar o iban po na sa Chief Clerk. Legislature, Legislature Bill number Bab Kisilisa Client Silu Bill Pahrek, amending Section 9-3 of Stale number 10L-99-22, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2023 and for other purposes. Uniwatawat kayo. Paan po na sa Chairman and Committee, the Acting Chairman and Committee in Chorus, Senator Artu. Kailangan ng kompromi, Mr. Speaker. Isangan mo mo siya, imin patuan pa sa bulong mo kamtin koros o sa karong malwat. Sa ilang kakmasani ko tarope, kamumutang ko sunod nembe papagusilisak lain resak silu o sa pulman kita ni kayon watawat. Kariyaman. Paros mautung kamu kito, masa ni ay Pwuhng, masa ni show, kamu kit paitar. Close debate. Kariyaman. Masuk dalam uang, ayat po na sa kamu Thailand rejengeti masa na ben. Na may kupura mo na ipaan po na sa kamu kitin rejengeti masa na ben, may kupraya mapuin po na sa Senator Harris. Kalangan Speaker Ray Sakar Misik Pan Promuyo yang ay Senator kan koros. Padawan me Thailand in Presswood time. I mo imin kita Thailand komal ma imin atras si Ray wa imin bagaimana mereka komal mayan angkat sainsan nang komal bagaimana man Pagpago Thailand komal lebinansyo, Taiwan komal lebinansyo.
Masalar masalaban kamutan ko sa netwa tayo ban po na sa motion in return iti masan to karos mo utung kamaguto masani ay Pwuhng masani show kamagut faitar og tayo return itier masanaban kamutan ko sa net karos mo utung kamutan ko sa net papi silisak levenia riyasak silu masani ay Pwuhng masani show Kamagut paitar og tayo sa bulaman kita kamutan ko sa net silu pap ko silisak labanya riyasak silu nuwatawat kayo. Speaker. Kami Vice Speaker. Nuwawi man baron pagpag nagkarakarak pagi kita yang kamal di sana session mo itang kamdigan ng kadla batulang ng totok ron sa palpa na kalakaisak niya. Amen. Saan siya lamaw kamaguto Thailand ran waleti o sa palpa na kalakaisak lakap. Karos mautung kamaguto masaniyay Pwuhng masani show kamagut paitar og ran waleti o pan sa palpa na lak niyet kalakaisak. Halangan ng pramay